Logbab som joto no sari kaham joto chini tipasar abar tapers te viewers rono tini ang norong bagi haino hai tuwi fajak latest rubber domestic price in Agartala as on date 11 tarik chai mas 2025 ni sarik fangjorani latest update tuwi fajak song ka bab song norong ni te joto ni khawono khadula jak tamni hinmale delhi no turuk rubber price uslowoi fairuk engi tongmani mangfli nujak tongo bari nano kari ulta se komui tongo an season jorao obhai srai mangfli nujak tongo joto jagao nini Agartala hindi Kerala hindi te international market jemon Vietnam Kuala Lumpur te Bangkok hai country rogobo komimani nujak tongo beshirbag Bangkok go sobseni kom price by paijagi tongmani rubber mangfli nujak tongo tamni bagi asuk joto jagao komikha market ki asada rubber available engkha oborok no tei dambari glagda oborok no chini lukorok wansuk thai songke kokri bab song phari jeng chini Agartala Tripura wo bo thayo tei bo kami district rogo sobseni tinisuk jora tei rubber local market ro rubber paijagi tong noroni comment ni bisingti phaiso phaijak no porui norok bai kisa naileyana Pulano chini taku khoroksa comment khaika Karems Deborma mungoi bo sawo Mohanpuro 160 te 112 taka ni sawo scrap price ngke 112 taka ngke good price no te je sheet price to mane 160 ngke average good price jo fia next time bate kisa manan bagi chaichok di takuk te khoroksa chini taku Mohesh Deborma mungoi bo comment khaika Odoipuro 183 rupees sheet ni sawo bo 183 sheet ngke excellent price asuk jora tei phalima tong ngke kuno loss gre asakhaina phali tong the next time mo takuk te khoroksa chini takuk Belkis Deborma mungoi bo comment khaika Ratanpuro 165 rupees ni bo sawo 165 ngke average good price jo fia ba takuk next time mo te kisa da manno at least 170 to 175 rupees ke phalan bagi chaitok di takuk te khoroksa chini takuk comment khaika ke bota phaldi rubber tabuk buisho ni bagi komijak red buisho paike dam ongnai ni bo sawo buisho bai to tamo rubber ni price ni communication tong obo to saimia bo haifano bo oba ke comment khaika sido obni bagi dangkha saimalia norong no sajidi khoroksa chini takuk Prosanto Deborma mungoi bo comment khaika 160 se khwayo tamni asak kom belai wana khani bosawo aw belai no wana ma singchana asomsa baike red domestic market ro komai thangka obo joto no wana ma singchano klayo tamni himala us kango 200 kasa kasi ngai tong manche baike asomsa komai thangka obo no sobse wana jangnai kok ke khoroksa chini tahu comment khaika Sri Kumar Deborma blogs mungoi bosawo 1 kg RS 160 Raskandi Kumar Gati wo ni sawo Kumar Gati 160 rupees chole tong ni sawo aw joto jaga no obhai no komi jak hai kono next time mota kisa kobang khe da phalimano chaitok di fia norok no kaisa koimong norok je furfano rubber sheet eba scrap phanani bagai tonghangke norok kisisa kobang kuk ke phalan bagai chaitok di je furfano komse kom 20 kg to 30 kg ke phalan phalkhangke te kisa norok dam obogri manai fia norok 5 kg 4 kg eba 10 kg ke phalkhangke norok red kom no jagi tongnai bepari rok bai te chini taku khoroksa comment khaika Shibudu Deborma mungoi bo sawa thur musuk nungse sadi tang mani klai kha obo to saimalia ang to norok no rubber price se saitong mani norok tangai nung ano musuk kha obo to saimalia next time ta kisa kok sanan bagai sreng di takuk chini takuk comment khaika Nimu Deborma mungoi bridang kha chala dang kha saimalia to Nimu Deborma mungoi bo comment khaika Sangkuma bariwo 170 ke phalka ni bo sawo aw 170 ngangke average good price jono category no khobjago fia next time te kisa komse kom te 2 taka 3 taka khedam phalimana obo chaitok di takuk e khoroksa chini takuk comment khaika Bipasadon Jamatia mungoi bo sawo Kilarayo ke 180 rupees choli tongoni sawo tinisuk taksuk jora dei Odoipur hindi nini Kila hindi ayang saidong kangke 180 rupees price no kaham price bai no pajagi tongo fia kubun hai jaga Mandai district jemon Khwai district rokon ke joto jaga no komijak chini taku khoroksa comment khaika Kisan Deborma mungoi bo sawo chini Manik Bandar roke 182 rupees price choli tongo ni bo sawo Manik Bandar biang diging khau to saimalia angkha khayo obo Tiliamora side diging na 182 rupees judi no sheet ngai tongangke average good price no choli tongkho norong ni area wo chini taku comment khaika Raris Deborma mungoi bo sawo chini Mandai rubber sheet 160 taka tai damda ongya da ni bo comment khayo tai damda no ni bo comment khayo
chini mandai digi ong hangke belai no kom no nukjak tongo tamni hangke arke nogo bai busukle hachal ba prai no borok gana mandai bai arke nogo hangke tai kisa borok je oroni dealers eba bepari tongnai rok tai kisa dam khe paina nango nainai hangke hoksa chini ta khub comment khaika Ranjit Tripura mungoi bo sawo sabrum South Tripura mono bangkuro bazaro rubber 160 scrap hangke 90 taka ni bosawo besibak no maximum no nukjago mono digging hangke rubber prai no kom khe paijagoi tongo tamni himale hachal ni bagui da ungkhana abo sasugui maya phiaba scrap hangke komse kom 110 taka to 100 to 110 taka mana nango tei sheet hangke 160 taka 175 rupees eba 70 taka le mana nango judi no chini onini mal judi no fully dry kran ungjak chini ta khub comment khaika semol deborma mungoi bosawo bisram goncho 165 rupees choli tongoni bosawo average good fine price no haipano Odipuro se 180 eba 182 rupees hai choli tongke bisram gonjo tangi aso komi khaba ta kisa manana nango ge next time ta kisa damano agori damano obochai to bitaku ei taku khoroksa comment khaika Probit Tiprasa mungoi bo comment khayo hejamara 140 rupees choli tongoni bosawo judi no hejamara hai jagao naikangke 140 rupees choli tongke betlai no kom price bai pajagi tongo phia judi no RSS for 140 ke pajak tongke osake jibono ta phali takuk next time mo ta kisa gobang khe da phali mano chaitok di phia te kaisa nono koimo judi norok joto nono koimo norok judi no rubber phalna nai tongke jibono 5 kg eba 4 kg 10 kg obai ke kom the ta phali ke norok rate kom no manai norok phalna ke kom se kom 20 30 kg eba 40 kg ke phalma ke norok teibo price ke ba song te comment pornan digi thalia tanging ke video logi thanai judi norok ni comment pick up khaji ang ke ano nakar di next time norok ni comment no pick up khanen bagi chai toknai norok proper information eba para district no norok kam ke skiro hodi ke norok no te kisa norok no sathoknai ke bab song prai no bo thayo beshirbag red rui paijagi tong obo prai no thayo no naijaka gangke tabung hangke domestic market do tinini update do rubber bur ni phasingte busuk joratei update of price kasoi tong obono nainale sinai RSS for rubber sheet ni price gangke 18900 as per 1 quintal no divide by 100 is equal to 189 rupees per kg 189 টাকা ওসে সফাইসিও RSS for sheet ni price thanai 8 tarik chaimas 2025 ni dino 192 rupees per kg tongmani 192 টাকা tongmani tai 3-4 টাকা haino hai 2-3 din bai no komi thangjao kha Agartala ni domestic rate ro tei RSS 5 ni price gangke 18600 as per 1 quintal no divide by 100 is equal to 186 rupees per kg 186 টাকা ওসে সফাইসিও RSS 5 ni price gangke belai no kom ungkha agini bai thanai 8 tarik hindi 4 tarik hindi 3 tarik hindi obni bai judi no compare khakangke belai no tabuk price down no klaijak tamni khangke ansijon joro bai ke down klai kha obno jotoni lukorongni khawo sumu kokri bab song jotono chiniti prasaro rubber raino tongdi kuno khathina gre buskangni salo tei weisa dambar nani chances tongo tabu joto international market obo dam komijak gangke norongni local market obo busuk jora tei tabu highest rate rejagai paijagi tong kisa comment ke sadi local market price by domestic price kisisa phelaimung tongoi mano jemon 10-15 টাকা eba 20 টাকা পর্যন্ত ফেলাইমুং tongoi mano tan bagi ke jaga location eba tei bepari main dealer no naisik gei oboni bagi no joto chini lukorong no koimung norok judi no rubber pharnani bagi chai togoi tongkhangke komse kom 20-30 kg eba 50 kg eba 1 quintal ke phal khangke norok ni bagi belai no chanai norok price bo kobang manai agogri manai fiar norok kom 5 kg 10 kg ke phali tongkhangke norok price kom no rojagi tongnai